Final Warning Ministry channel clear tu zong zong te kanal pai so Krista hingin chibai kan buk le acheu tun tuma kan ngai thak le tur thu pui chu ne na thuruk ti ani hemi nei tur hian Krista a kan in nga thak angai rin na wanga fel na chu keima nia pathian na tho ani mei che uire ngai dam hne na kalla ti so le to su ti ani zona bung re chang som pakhat petera po in a kau tu cheu athiang hlim angin nang ni po in om dan zong zong athiang hlim ve ro u atia petera pakhan na bung khat chang som panga a heng hi in sual lo nan ka zia kani mi tu po in thil ati sual chuan pathian ma a min soipui tu mi fel Krista chu kan nei zona pakhan na bung ni chang khat afapa Krista thisenin kan sual zong zong ata min tleng fai zohana pakhana bung khat chang sari rilru taka pathian thu oi du na nein a theina zong zong som khom tu chu isuan chutiang taka be na le tumna chu pomin atlak chamna ti chu awan du sakna in aphuruk sak thren pathianin afate min du sakna hi mihring ngai tuana sang berle ril ber phak ba kane pathian anna le pathian ti na nun hi kan hlen chhuwa tur chu ani azir du apiang tan mabak son se na tur kong ain hongreng mabak hlen tur anaya ma ni in von fel na nen chu chuan thil tha thiang nim le za om apiang a huamani puan var thu puan mi hi isuan tekhin thuwa asoi mathai bung somni pahni chang som pakhat atanga som pathuma mi hi ani asin du lo tu chu pai chua ani anung chang bol lo ti fai du lo tu le Krista nung chang fam kim nei du lo tu chu beram nau nu pui nei na ruai the na an tel thelo wang te khin thua in nei na puan hian nung chang tha thiang lim Krista zui tu ten an nei tur en tira Krista felna anung chang soi selbo rin na awanga an chandam tu taka pom tu ten hne na pek chu ani helaya hne na thuru ka kan zir thei poimo tak mai chu ring tu nun hi Krista anna thang chho zel tur a kau tu cheu a thiang hlimangin nangni point thiang hlim tur ani tia min kau na chu zoma thiang hlim na nun zo a Krista an deu na nun ti thang lian lo tu te chu an ma hon en lo zia a lo soi ni ti chuan helaya hianin zona bung re chang som pakhata mei che uire ngai dam hne na khanin kalla vati so le to su tie thu pe kan yang khan ke ni po kan sual na shelawa kan no ti sual mo sherenga kan ti sual te po ngai dam kan dil chuan min ngai dam turin Krista chu at nai renga min ngai dam alo peya min ngai dama ti chuan athumin cha chu kallavate sol le to su ti hi ani chuwain mi ati sol to nu piang thar ni ain ngai to na ain ngai to nuwa ain ngai ma piang thara ain ngai ma athil ti thin bok kha chun zom le chuan pian tharna tak tak chang lova Krista thu oi lo Krista mangai tak tak lo ti na ni helaya zohona le khazia khi kan ngai sol thina heng hi in sual lo nan ka zia kani mi tu point thilati sual chuan pathian ma min soipui tu mi fel Krista chu kan nei ti hi hemi thu hi a om zia tak wazir to si lovin hei kan sual na turin Krista min soipui tu tur mi fel omolom min tu po thilati sual chuan ngai tam turin pathian omolom anti tamai thina dik po adik renga amai ro chu helai thuna soitum tak chu hei in sual lo nan ati hi thil eng po ti sual po ni ila Krista nen kan hoi chuan ti lam ni lovin kan sual nei to kan hriat lo wanga kan sual te khrerang chung kan ti sual te voi khat ata na ngai dam kan dil theina tur ka ani min Isu Krista chu soipui tu turin om tha po ni se a sual in hriat chuan le sim du na ne na Krista ne na athlen lo chuan min soipui tu le min ngai dam tu tur hian eng ma na thok thei lo ti kan hriat angai chuwangin hei hi kan hriat thiam angai em maya Bible hi azia ka lom
ti wangin kan ti puat turan ne lovani ruai thena muna khan mau kor have lo chu pai chu ani ang khan mau kor in nei kor have lo chu pai chu ani ang khan Krista fel na in thuam lo chu chatuan rama kan lut ve the don lowani chuwain Krista fel na in thuama nun chua puitu kan lo ni the nan lalpan malmi sop sak theu ro se amen